Hayırlı gün, havmahığız hürmetli konaklar, milletteşler, yakın kardeşler. Karşılayıbız sizi kulas yeyip, bulak gitip kaynar selamder. Karab durmay arabız yarakka, kildigiz siz bugün bizge konakka. Ey hürmetli konaklar, hoş kildigiz, rahim itigiz, Salavat Yulayf okruğunun rizığından avuz itigiz.
Bizning bugungi Урам bayramımızın başlap ебәрү өчен һүзде bizning авылыбызның İmam tibeytem kurak bula. Akatagayga berabid. Мәзин Хасан акатагайга күтүп берабид. Бүгүнкү биздин округдун имамы болуп турат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أزل قناقتار جدين جدد مقر سارة فضلات بقول بدين كيف نيوينتا كيلن تشروبه Bekleyin. Ara izgi işlerde Allah Teala'nın kereminden bahsetti böyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض والذي هو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ya Rabbi, şu bayramlarda mübarek bulun. Her ikimizle iminlik tamamlıkta uşakta birge bayram etip, birge aldayışların, birge başkargan sütler bulun. Faydalı yürüyerek, imin yürüyerek, balalarımızın izgilerini görüp, onlar izgilerini görüp, onlardan hürmet görüp, yaşayan sıkılar. Güvence eserlerine birge yaşayan sıkılar. Doğanlarımız bilen, kuruş bilenleri bilen, birge yaşayan sıkılar. Allah Teala'nın kuşkanlarım teyılıp, teygandarım teyılıp, yaşayan sıkılar. Rabbin ayettin yafidin, sana minnar. Bir rahmetin rahim, amin. Selamlar olsun Hüzde, Avul Hükümeti Başlığı, Şaman Sakadevich dedi. Рахмат. Хайырлы күн, хөрмәтле авылдашлар. Бүген без традициягә әйләнеп барган тагын бер байрамга, Урам байрамына йыелдык. Бүген безнең депутатыбыз Нәркәс Әнвәр кызы, шулай депутатыбыз Бәдерниса Миндегали кызын сакырып, борынгы матур изге халкыбызның юлаһы булган бер матур гына юланы безгә күрәтеп китерә уйлайлар. Шуңа күрә һезгә уңышлар, bayramlarımız matur ötün, ailelerimize yeminlik, dünyalarımız tınız bulun. Zor rahmet. Bizim Salavat Yullayev uramında barığı 31 yurt, hem onda 66 kişi yaşayır. Uramımızın en ülken ağinayı, Resmi Hürmetova Feniye Zakir kızına hiken higen yaş, en balakası biz Borisov Deniz Petrovna Baritik Bergina yaşalı. Bayılgı yılda biz iki kızımızı kiyevga verdik, hem iki oğlumuzga kelin alıp verdik. Şunun için bugün biz sizge kelin düşürü yolağın көрһәтергә bulduk. Ayda git, rahmet git. Ayda. Batkan yurgalar, kışkı yolundan yanıp kabalar. Akıbette batkan yurgalar, kışkı yolundan yanıp kabalar. Sak sakına olmay kalalar, kalırlangan sakta sanılar. Arkan sabah dola savalar. Anlarga görünüp düşeyi Anlarga görünüp Gelin avulga Soralan
Bugün birge yelkende yaşlandı. Bugün birge ağlar kulak duyan eyler. Hayvan algan şunday falım dip, hayvan algan şunday falım dip, ağlar kulak duyan. Bir hatta çok kullanıldı bıraklar. Ödemeye yalvarsın, kızlarında bulsun. Lehitli bu. Değil mi? Bilinçsiz mi? En farkıyla bilinçsiz. Bana ne? Kaynan. Bu mesele. Kapatmayı kabardı. O молодец. Yaşlar bakın. Sizin malayınız heybet ol. Gelin şuna karab ölümde heybet ol. Kızımızı hınatmak. Hamza bir kadar. Yine işte. Kadir gelinde hav başlap hav yolun göretek. Eydegin. Yahır babalar, Akudik'te bakan yurgalar. Kışta yoldan yahır babalar, Sağlıklarına onlar Bakayım ya altına. Şuna gidelim. Allah yanına. Şuna bir
Kuhatabız. Kudalar. Eylegen kudalar. Kuhatabız. Eydekinen birinci. Kuvaları indi. Eyye. Ne bulağız? Amin. Ömür ne bulağız? Amin.
Düşken yerinde taştay, konday vardı. Bugün ömür biz balaştay. Gelin görünüşü tarafta. Babamı tarafta da Akkubitte batkan yurgalar, kışkı yolundan yarhıp sabalar. Akkubitte batkan yurgalar, kışkı yolundan yarhıp sabalar. Sak sakına almay kalalar, halı ulangan sakka sanalar. Arttan saba bala sağalar. Mamık yurgandarga türünüp düşe iken kilin avulga. Mamık yurgandarga türünüp düşe iken kilin avulga. Bıranağınan kalgan galitun avul sıkan karşı alırga. Yeş geleşti kurip kalırga. Yelkendirip yap yaş kızlardı, gelin düşe bugün bir uyga. Yelkendirip yap yaş kızlardı, gelin düşe bugün bir uyga. Kayda kalgan şunday sağım tip, kayda kalgan şunday sağım tip, ağır hulap buya eseyler. Kayda kalgan şunday sağım tip, kayda kalgan şunday sağım tip, ağır hulap buya ebeyler. Kupten indi asıp koygandar, gelin düşken üydün kapkahın. Kupten indi asıp koygandar, gelin düşken üydün kapkahın. Gelin düşken üydün kapkahın, bitirge tipiri yapmahın. Kaygı yelek gelip kalkmahın. Gelin düşken üydün kapkahın, bitirge tipiri yapmahın. Kaygı yelek gelip kalkmahın. Kaygı yelek gelip kalkmahın.
Davam etәбез. Қонақтарыбыз қауанып жеп тұр. Бөлек алдық деп. Өзіңіз келін үйдегізбі? Davam etәбез. Мен әлігіне башта Салауат Юлаев өзімнің округым турасында мәгълүмат бере башлагайным, шулай бит. 2 кызыбызды кияүгә бирдек, 2 улыбызга килен алып бирдек дип. Артабан дәвам итәбез. Безнең урамыбызның горурлыгы булган хоклангыз кешеләр безнең урамда бик күп. Улар тәү тапкыр ошо ердә аваз салган, тәпәй баскан, язмышын туган тупрагы менән бәйләгән. Авыл хуҗалыгының төрле тармактарында бар тырышлыктарын халып эшләгән якташларыбыз, авылдашларыбыз турасында бик күп һөйләргә була. Без һәр вакыт улар менән горурланабыз һәм һәр вакыт уларны истә тотабыз. Арабызда шундай шәхесләр булганда, авылыбызда матур эзләр калуы көн кебек асык. Мин башлап киткем килә үземнең концертыбызны. Менә безнең бөтәбез белеп торабыз инде илдә нинди хәлләр барганын. Безнең авылдан да күп кенә егетләребез менә ошо ил хагына баттылар бит инде үзләренең ирлек гражданлык бурысын үтәргә. Безнең урамыбызда ла бар ундайдар. Шафиков Илнур Фәхрислам улы безнең әлеге мәлдә Сабаула үзенең гражданлык бурысын үтәй. Һәм уга арнап безнең Рәйлә инәйбез шигырь язган һәм үзенең шигырын һөйләп үтә. Әйдәгез Рәйлә инәй микрофонга килегез. Yaşarıga yine hasretin. Niye iken turmuş kütmegende, kaygılarga küme ilata, yüreğimde aykap ötüp ala, tik sabırlık kına yuvata. Niye iken dünya tınız tugil, yaş gümürler tuktay ödüle, o azak kaygı ağırlıktan, yüreklerge hağış tugile. Ağırlıklar kapal, sulgap ala, helaketke duşar bulahın. Бәхет үшін туған балаларды неңе афат күріп алahın. Их яшәргә ине дөньяларда, бәхеттерге генә төренеп, тынычлыкта узга икән гомер, шатлыктарга гына күмелеп. Рәхмәт Рәйләйни. Дөньяларыбыз тизрәк тынычланып, егетләребез үзләренең туган яктарына тизрәк әйләнеп кайтсын дигән дугала калабыз. Һәм мин авылыбызның, урамыбызның хоклангыз гаиләләре турында һөйләй башлаганым бит инде, уларны дәвам итәм. Һәм бына улар бар гомерләрен балалар тәрбияләүгә багышлаган Алтынбаевтар гаиләһе. Мансур Рамазан улы мәрхүм һәм Зәкирә Сәхиулла кызы уларның хезмәт стажын бергә кушһаң, 82 ел гомерләрен улар балалар тәрбияләүгә багышлаган. Мансур Рамазан улы Рәсәй Федерациясының мәгариф алдынгыһы, Башкортстан Республикаһының атказанган укытучысы, Баймакка физикаль хезмәте өчен мактаулы билдәгә лаек булды. Зәкирә Сәхиулла кызы мәгариф ветераны, Башкортстан Республикаһының мәгариф алдынгыһы. Шулай ук малсылык өлкәһендә лә фидакар хезмәт итүчеләр безнең урамда бихисап. Башкортстан Республикаһының авыл хуҗалыгының атказанган хезмәткәре, Башкортстан Республикаһының 100 еллыгы медалына лаек булусы Шафикова Фәйрүзә инәйбез һәм Фәхрислам агай Гарифулла улы мәрхүм. Уларның малсылык тармагында эшләү стажы бүгенге көндә бөтәһе бергә 80 ел булыр ине. Шулай ук авылыбызның 11 ел имам хатибы булып эшләгән Фәзли Әхмәтов Дәрват Мәхиян улы 35 ел колхозның Таналык колхозының алмаштыргыһы водителе булып эшләне. 40 елдан ашу Таналык колхозында тир түгүсе Әхәт Улатай менән Мәрьям Инәсәрлебаевтар. 47 ел бергә гомер итүсе Мөдәррис агай һәм Гөлназ апай Юлмөхәммәтовтар. Хезмәт ветераннары Рәхмәтуллина Рәйлә инәй, Сәгитов Рәгыйп агай, Янтурина Сәрия апай, Килдиярова Гөлдар апай, Тутаева Фәйрүзә ингәй, медицина хезмәте ветераны Ямантаева Зилә ингәй, улар безнең урамыбызның йөзек каштары. Артабанғы концерт номерыбыз һеҙҙең хеҙмәткә. Йырлай Шафикова Әлиә.
сендә башка нур. Ул минең тугандарым шул, йөрәккә якындарым. Әллә кемдер кебек идем, безнең затты күргәндәр. Һәр ердә лә улгандарым, үземнең тугандарым. Әллә кемдер кебек идем, безнең затты күргәндәр. Һәр ердә лә улгандарым, үземнең тугандарым. Бер-беребезгә кадерлебез, булмас кебек аңлыктыз. Бирмәй безне якларга шул, дөнья көткән сафларга. Әллә кемдер кебек идем, безнең затты күргәндәр. Һәр ердә лә улгандарым, үземнең тугандарым. Әллә кемдер кебек идем, безнең затты күргәндәр. Һәр ердә лә улгандарым, үземнең тугандарым. Дигәндә һәр сак бердән сибәрлектә бер дигән. Ебек башы кебек затлы, кем тугандары тагы. Әллә кемдер кебек идем, безнең затты күргәндәр. Һәр ердә лә улгандарым, үземнең тугандарым. Әллә кемдер кебек идем, безнең затты күргәндәр. Һәр ердә лә улгандарым, үземнең тугандарым. Сәсрәтеп яшәгәндәр, үземнең тугандарым. Рәхмәт Әлия. Шулай ук безнең урамыбызда безнең абруйлы ак инәебез дип әйткәйнек бит инде бая. Хөрмәт олатаебыз мәрхүм менән бергә 11 балага гомер бирүсе герой әсә Рысмөхәмәтова Фәния инәй Зәкир кызын котлап үткәбез килә. Сезгә киләсәктә бәхетле картлык, балаларыгызның игелекләренә төренеп, артабанда олы тормыш юлын үтүен теләйбез. Шулай ук герой әсә Килҗәрова Зәни Камал инәебез, ул да герой әсә һәм уның рухтары шат булһын, урыны оҗмах түрдәрендә булһын. Шулай ук безнең урамда әсәлек даны медалына лаек булучылар бар. Ул Юлмөхәмәтова Гөлназ апай һәм мин дигән ул. Һәм бuna безнең хөрмәткә хәзер безнең Сания апайыбыз яр бүләк итә. Dostlarım, tuğanlar yayılgan, urtağa durtaban kuyulgan. Dostlarım hürmetlep kilgenler, birleşeyi geldi diyenler. Tağın da, oynadı eli tağın bayanda. Ömerike kilmey, uğudarın hidmey, birleşip yaşayık gel şulay. Ömerike kilmey, uğudarın hidmey, birleşip yaşayık gel şulay. Tuğandar aralar bik yarak, biz onun kadirin bileyek. Durmuştun ağırın yenilen, bergelep urtağa buleyek. Tağın da, oynadı eli tağın bayanda. Ömerike kilime,
Udağdarın hidimey birleşip yaşayık gel şulay. Gümri kekilmey udağdarın hidimey birleşip yaşayık gel şulay. Birleşip yaşayık gel şulay. Rahmet. Рахмат Сания апай. Біздің ауылыбызда бүгін Урам байрамы. Қонақтарға асық көңілібіз, сәлемәтлік, дуслық, татулықта, шатлық менен үткен ғұмырыбыз. Сіздің иқтибарыңызға біздің Урамдың ең асыл еңгейдері һәм қыздары башқаруында бейеу. Onu мен әйтергә онытканмын. Менә хезмәт ветерандарының бөтәһен дә әйтмәм. Килҗәрова Гөлдар апай беләү келсә, авыл хуҗалыгы, малчылык тармагында озак еллар хезмәт итте. Шулай ук Тутаева Фируза Ингеева. Тагын да әйтмәдем. Ахат агай, һез бөтәгез дә белеп торагыз, шулай бит олар да белеп торагыз. Гафу итегез, кемдерде әйтмәй калдырганмын. Хәзер кемдер күргәзмә өчен яуаплы, улар үз урындарын алһындар. Киленебезнең сәйе әзердер. Ингәйләр сәйе ултатканса, әйдәгез хөрмәтле кунаклар, күргәзмәгә якынрак барып, якындан танышып, артыбын килен сәйенә рәхим итегез. Әйдәгез.
Yitirdi, itirdi, taşla bir